Sinongeye kuguha ikaze igitondo kiza kuri wowe ukunda ipari y'umunsi, wowe wakoze subscribe ndetse nawe ukiri mushyashya kuri iyi channel, kora subscribe rero kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ipari y'umunsi buri munsi uzajya bahita bikugezaho tukishyiraho. Kora subscribe rero kandi no kukazogera notification kugira ngo video ikigeraho bazajya bahita baguha umuzo ko uploadings, ubundi nawe igufashe gukora ipari yawe y'umunsi, ubashe kwinjira muri 5% bakura inyungu muri betting. Kuva twatangiriye content ni benshi bahora badushimira ko twabafashije kwikura mu bukene, ni benshi bahora babidushimira kabisa, twereka n'ibimenyetso bigiye bitandukanye ko batangira gukorana n'ipari y'umunsi hari icyo bigejejeho tukabibona, ndetse natwe tukabyishimira. Niyo gahunda yacu, niyo ntego yacu kabisa. Ngira ngo mbere yuko dutangira predictions z'umunsi tubanza tugenda twibutsa abashyashya ndetse nawe usanzwe hano utarinjira muri VIP yacu cyangwa se utatwandikira ku rubuga rwa WhatsApp inbox ngo tugufashe tugushyire muri groupe ya VIP, ndetse ujye ubona n'aya mapari dutanga by'umwihariko mu gikari, ama correct score, ama screenshot ugenda ubona kuri screen zawe, nizo pari tuba twagiye dutanga zagiye zibikora 5 kuri 5 zerezewe 100%. Gira ngo uragenda ubona message twagiye dukora ama withdraw guys. Rero aba mu gihe bet power yari maze iminsi yarapfuye, dukoresha winner bet ndetse na Zagora games zose zirakora kabisa. Nimero niyo ngiyo rero utwandikiyeho tukagufasha. Rero dutafata agakayi n'agakaramu mutangira na prediction zacu z'umunsi. Hari match irabikomeye yahuza Liverpool ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Tottenham iri muzenda kumanuka imeze nabi cyane, ndagoreza kugura at least 2 goals over yarimwe n'igice muri uyu mukino, kwaza kubonekamo byibuze bitego bigera kuri 2. niyo predictions nza kubangoreza kuri uyu mukino. Hanyuma indi game rero muri Premier League niho twahereye, ni Nottingham Forest iraza ko yakira ikipe ya Fulham United. Iraza kubangoreza rero kugura double chance ya Nottingham Forest nayo iri kurwana no kutamanuka kabisa. Hanyuma indi game ni Manchester United iraza ko yakira ikipe ya Aston Villa. Aston Villa nayo itameze neza muri iyi minsi habe na gato kabisa, iraza ko rero ijya hariya kwa Old Trafford kwa Man U. Ndagureza kugura double chance ya Man U gutsinda cyangwa kunganya uyu umukino. Hanyuma indi game turakira muri Premier League, mwibutsa yuko mu rwego rwo kuminimiza risk buri shampiyona wagenda uyishyira ku ipari yayo, Premier League ukwayo, Serie A uko nguko. Hanyuma indi game ni Crystal Palace iraza ko yakira ikipe ya Leeds United kabisa. Iyi game rero ndaza kwangoreza kugura both team to score cyangwa se ibyo menshi muzi nka yes. Hanyuma tugeze muri La Liga, ni ikipe ya Real Sociedad iraza ko yakira ikipe ya Osasuna kabisa. Twangoreza kugura double chance ya Real Sociedad iri muhira. Hanyuma Real Betis ya Anthony de Goat kabisa iraza ko yakira ikipe ya Celta de Vigo. Twangoreza kugura under 3.5 goals ko nta bitego bigera muri 4 biza kuba biboneka muri uyu mukino kabisa. Hanyuma turacyakomeje, turacyari muri La Liga, ikipe ya FC Barcelona ya Lamine Yamal kabisa ko yakira ikipe ya Sevilla. Sevilla iruka kugurwa na Sergio Ramos. Twangwereza win for umukoko ya Barcelona gutsinda nta kosa kabisa. Indi game ni Mallorca iraza ko yakira ikipe ya Espanyol. Twangwereza kugura ibitego bigera muri 2 kuri uyu mukino, ni over 1.5 goals. Hanyuma niyo shwadiruza kubakora kuri game ya Mallorca ndetse na Espanyol. Hanyuma indi game tugiye kuba turebaho ni match irahuza ikipe ya Stuttgart, twageze already mu Butaliyani, n'ikipe ya Leipzig. Ni Stuttgart nayo imaze iminsi imeze neza na Leipzig, urebye kuri current form z'ikipe zose zirenda kunganya. Hanyuma ndaguha rero kugura both team to score kuri match ya Stuttgart ndetse n'ikipe ya Leipzig
kabisa. Hanyuma turacyakomeje turi mu Budage muri Bundesliga. Indi game rero ni ikipe yitwa Freiburg iraza kuba ikicakirana n'ikipe yitwa Union Berlin saa 12:30. Iyi match ndaguhereza kuguramo over 2.5. Ni kugura ku mukino trisuza kubonekamo ibitego bigera muri 3. Murabizi guys ko mu Budage shampiyona mu Budage ari shampiyona ibonekamo cyane ibitego kabisa. Niyo mpamvu utwibanda cyane ku maovio tugeze mu Budage. Ni Werder Bremen iraza kuba yakira ikipe ya Mayanza 05 ku isaha y'isa 10:30. Iraza kuba rero ngwereza kugura both team to score kuri match. Abenshi muzi nka yes cyangwa Sweet GG ikipe kuza kureba mu izamu uryiyindi kabisa. Hanyuma tugeze mu Butaliyano ni shampiyona bitandukanye no mu Budage yo izwiho ko nta bitego byinshi bibonekamo. Ni Lazio Roma iraza kuba icakirana n'ikipe ya AC Milano ya Luka Modric. Twongwereza kugura double chance ya AC Milan kuza kubibasha gutsinda uyu mukino cyangwa se ikaba iwunganya. Hanyuma rero indi match ni Como iraza kwakira ikipe ya AS Roma. Iyi kipe yitwa Como ni ikipe yo kwitondera cyane, ni agakipe kabi cyane kabisa. Niyo mpamvu ndaza kubanguhereza ku uyu mukino nta bitego bigera muri 3 bibonekamo. Ni under 2.5 cyangwa se under 3.5 kabisa. Match icyo nakubwira ngo kuza kugura amanda icyo kimwe cyo ni match yindi dukurikijeho. Sassuolo iraza ko yakira ikipe ya Bologna. Ndasakangurira kugura under 2.5 of course ko nta bitego 3 biboneka muri uyu umukino. Niyo shwadiro nziza nza kuba anguhereza. Hanyuma mwibutsa gukora subscribe niba utarayikora nyaboneka yandikishe kugira ngo uzajye utubona buri munsi. Hanyuma Pisa iraza ko yakira ikipe ya Cagliari. Ndaza kwangoreza kugura at least over ya 1.5 muri uyu mukino sikuba bigenda neza. Hanyuma indi game tugeze mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 shampiyona bakunda kwita gutazira Farmers League. Ni shampiyona y'abahinzi. Ni ikipe ya Rennes iraza ko yakira ikipe ya Lille ya Ethan Mbappe. Twangwereza kugura double chance ya Lille nubwo iri away ariko siko managinga gutsinda uyu mukino cyangwa se ikawubonamo draw kabisa. Hanyuma indi game mu gihugu cy'Ubufaransa ni ikipe ya Metz iraza kuba icakirana n'ikipe ya Toulouse. Uyu mukino rero ni umukino onza kuba ngwereza ko izi kipe nazo ziza kuba zinjizanya both team to score kabisa. Niyo shwadiro nziza kuba ngwereza kuri game ya Metz ndetse na Toulouse. Iracyari pari umunsi ukomeje gukurikira tugenda dusatira ku musozo. Ni Le Havre iraza kuba yakira ikipe ya Lyon ya Endrick guturuka muri Real Madrid kabisa. Umeze neza cyane. Iyi match ndagureza win from koko ya Rio kabisa. Hanyuma reka turebe match igiye kutugeza ku musozo w'ipari yacu y'uyu munsi. Ni Strasbourg ndetse n'ikipe yitwa Paris kabisa. Ndaza kuba ngohereza rero kugura over ya 1.5 muri uyu mukino. Nuko rero tugeze ku musozo wacu w'ipari munsi. Nimero urayibona uraza kutwandikiraho ku bindi bisobanuro ndetse no kuzindi shwadiro gushaka kujya muri groupe. Giye umvaganira gratio dusubire ku munsi w'ejo pari munsi nakagaruka mana wende. Ciao ciao.